Amukta me amata moksari hiloina ngasi ehana unajaga dori basi ehaki marup aigi high school lab tigi adum yamlu tinazarpa ai marup ni marksji New Zealand da adugumba khoi network and system engineering oina thabak tawga leijaba adugumba ai marup amani adu ngasi aina unajaga dori bisi atai kisunate khoi hazik COVID19 gi sigumba laina asina khoi PCB pumba sandoktuna lakpanina khoi lam khudingda lairiba sigumba COVID19 की मसीकी पेंडेमिक सिकी मतंग दा New Zealand दा कमाइन तौबा अदुगा अखोगी मणिपुर तौनरिबो मयाम से खेना बसे सु मयाम दा खंगनिंगना कई अखोगी मखोगी लमदुदा गवर्नमेंट कइना पाइखलिबसे मयाम खमिना से आइदना आइगी मरुप सिकी मतंगदगी वीडियो से समझबनी अदुना आइगी वीडियो से शेयर खनबदा आइगी मरुप से आइगी मतम अमदा याम दुना तिनजर मरुप से आइना पाव फौनजबनी अदु फौनरगा मांगसु हरावरावना याबिरे सिगी दमता आइगी मरुप अखोगी जेम्स खेत्रिमयम्बु channel sina adukimati thagat phumdok seri haina aham tada haijiri. Thank you and duga ayambasu kurumjeri duga ai bos maina marup na contact tawbiraga pawlo torosin tawse sigi akoi kudong saba haitare message khara ai pining bo oiro aina tamning balam sigi phajaba section tharalo mom singse akoi landam da message pining bo oiro Sige mo kaya tagal sa rin mo so. Aduh loina na aina aigi malupta aina sum hama sum hangjaning bisa koigi COVID-19 gi sigi hojik laiba condition hai tar go se koigi leba pumba loi pithibhi pumba sandok khabani na New Zealand da COVID-19 gi se hojik kari phibam da lairi bage si hama da siana apta hai biyo malupta hojik hai bise hojik siam samla hai ba koi hojik yamna I thought of later. I could back to normal life. Come with music. I I'm a cocktail laser cake. Mind of my the quaggy Mars guitar. February get listen at side of quaggy Lena see Lena Layon say China the Gila and the Highness of Mayam Canada. And to the Kadawa was the Hungary, the Mayam Hannah and to the quaggy February listen at Laga. A quaggy New Zealand Europe. See Tourist may am like a New Zealander boy upon the Saluba. Some Naruba, under the guitar, the quiggy New Zealand York Kivani, and to the quiggy Marski first week size that quiggy case currently case a quiggy case Marisure, Anisure, some that. How put the Malakiba, the Mayan Kidiki Nerga Supa, Sutano, Karamba, Italy, the China, the Mika and Sopa, Sipa, Nabe, Utawam. Aduna sona kanda case ani sure abagi kamai tawge hagmato da masidi leina se ani sure badagi mari dagi ipan admai tawraga summa khoi ka hitare double triple tawraga summa khoi leina masidi hingalaki ba hitare adagi ki badagi section da baya da badagi khoi su khoi border ka kai ka khoi New Zealand border post to si khoi tari ki masti tari kun manga saida tari kun manga sida khoi government lockdown होगी अदुगा कोई प्रजा में हम सिलेसा कोई मोगी हम फसगा में हम द खंगन पाव पी बसे पाव ई येंग रगसु ता रगसु रिटी फोन हम द लोई नम फोन द लोई पाव फोन रगना कोई सर्विस प्रोवाइडर में हम कोई lockdown सिंगसी तारीख सिदगी पोंग सिदगी कहने तो गदोरे ना कोई फोन द वाइब्रेट तो गलाई कोई मैसेज Once the vibrate all like alert lockdown hold alert my phone pretty much like my vibrate or come how did me and shock that lockdown is carrying no safe amount the thing make it dream they answer no pan to kit over yaw the key the support he never do my part of the comment we have the kind of not the prime minister now the announced to smile कोई lockdown ऐसे सीनी करी तो वया याद के है simple message stay home है बने कोई chain the break down लेना संदो को break down वो stay in your bubble ना कोई नंगी नहीं रिबो यूं दगी में पाप फोकन है बने नंगी का दगी तो नंगी सुमांग वो दगी तो नो है बने सेंग है अदुगा तीन उबा कोड उबा मपान तो उबा कोड उबा तीन उबा लाइन सेंग है तना को हम भी बा adagi pokok da yadraga na matsu pipa adu mamaya mama khoi smai to khoi se level mari thona khai do phi
ado lockdown haibasi akoi kai yadagi haibo social gathering ma yam strictly misi sunya yadre mi manga bo punjera ta punjera for example akoi gi luhong kongdong ba sora akoi manipur da to adu bo chapma adu bo sai luhong ba thingi adagi akoi funeral bo thingi the same ha adu funeral thingi ai my family immediate family member na tana yada bi ato ko mi la pe yade aduna mai tawe level 4 thona khaido ki level 4 se khoi lockdown haise level 4 ki kanon ko sida karam section thawang loga da ke habisi mayam ama government na khoi prime minister khoi press conference nunti gi live conference la aduga conference la iba social media gi ni na pohang pohang taw man kari kari ko ya kari ko ya da gi habisi hanni adama pa to ko disu ya dre nang park thokpa yadre beach thokpa yadre any activity you have to stop immediately nang kain thokpa yadre ko yadre aduna until akoina lockdown se ko level ko lift out jibo level 3 the lift out jibo or level 2 the lift out jibo level 1 the lift out jibo ha the level 4 sida yadaba mayam leire chana thakna ba leiba sapase masi ka tani yani adusu akoigi community the police ki power se patrolling chale kana mapan thoiba they can author this means a layam chits in means a little minor aduga level 4 sida ko mapan to ya dress ana thakon sapa aduga ko shopping center da su ko social distancing ame shopping tandring aida ko mapan da security sulai aduga ko hand sanitizer ame nachaga gloves composite ame shopping center car man to using it aduga ko say laiba aduga hojiki New Zealand da hojik lairisa magi ke ani covid ki sigi positive case se kya bu lairamage aduga hojik kya lairige adu maga khani bai ta akoi total case confirmed case like you say 1500 in aina khanba 4 like man like ai sabsa hai ba mandre aduga mi si ba bu dikhange yam pe mi se 22 mi koni thisi the series is a combined of one of the I can do that more say I love that all age over the how this system kind of name but nagan ba sason ba hitare at mind of it at the community see the was a key da it case sama lady at the case recover to bangai hata maktangai adu target adu ko level wise level wise na sai khaido ko se level 3 level ko level 4 se hakka mari lai khre ko adu pura ko gi main se tension me shopping se sing se stop ko na bi le ba sa na thak no wala ka di lai na si haraktra ka di ai bi awana ba se stress level se ro bi le ba ga ya ma intense gi du ma ta ko adagi phakha ga phara ko di level 3 da hakka mari hi matung level 3 ka ko thore adadi ado hojik ki wena di level 2 da lai level 3 si hakka ni lai gremo adu level 2 lai adu level 2 si da mo hakka ni sure na ke ta roi bas da laiba angren wa jin sta du mathang da khoi gi kai no khoi gi ke samta inform to ke samta la tre bu ji anawa antuna adu regular ba khoi ji pra back to normal ba sama na ya na me ata level 2 da su lai re adu thaba inham chana ba hore office ta mi 100% na chaga su 50% ko ma ka ado aham bi di level 1 da aham bi khagi level 3 na tra 4 ja 4 gi sigi matang ga mi phokgi ada office apni khangde adagi angang school sapin khangde sigi matang da kalbin phada para lockdown se para curfew ta ta lai bra kamai khamge adu curfew jing asagi level 4 do para curfew ne aduga level 3 sina khoi level 3 sida khoi case khagra di khoi la ano bola e pole press conference daily ai adum yengna bu hona jai ko sang ba kada aduga khoi office ta mi khagra ka ba ya level 3 da ka ba ya khoi 50% ka ga do ba aduga khoi kai kuma night shift kuma to ba kangu adu mai wora ga di yum da di thok su ba ya ga di thok su bi ba adagi khoi maram leitana sapadi ya di aduna khoi formama khoi business ta so khoi ya masi yam kopte ai sum khundal bu da khoi business ta so essential business ha dam non essential ha dam su le khoi samna ha wala restaurant go se non essential khoi gi hang da su ya na khoi prajana khoi public da ka ta cha ba se yum da to sa ba ya
essential business hire target the medical center front line the labor kangu the ambulance for the police or sigumba the telecommunication I thought the company sigumba say communication is kind of the way that mission essential the kind of business kumba say I travel to one from the shop travel to the former mental and the police take for approval adu ge du yaw na yare na travel to ba yai mai to hai tare adu level 3 da ge 50% mu ka ba ya kre adu ga pre level 3 da hafta ani lai hi adu da ge lift up level 2 da lak level 2 da lak pa si da mo akoi gi sida di yam na khoi mi si de relax na le khoi beach ta thok pa ka cha pa adu ge lai da na adu mo da cha pa ya more ka sulo ina tinga me do mo so ko lo yare do still akoi social distancing ka din tham mask to mi yaw adu akoi country gi akoi mapan de sangak pa khol pa du so thok sing adu gumdi athim ba le mi do di ma le kamai tham ni akoi gi lockdown da akoi gi cargo gumba kai gumba la akoi gi le dan sigum do di ya du akoi gi commercial akoi gi mi pu thok sin to ya ki lockdown period ta atuga level 3 ta ki level 3 da the national di wena yanki national akoi domestic flight ko flight ko asin ya ado hojikti akoi border ji hangbo e haita koi rom de sat pati ya ne ado level 2 du sule ko kai pa no di hojik ko bi khang nom dre do khang hang de border area access ado di akoi gi New Zealand di pora normal da lai ba ha ni film di pora hojik positive case tang ko re pora back to normal life I think Hi, back to normal life. Akoigi level 2 sida akoigi take away yare samna habda cafeteria hang adu koi chatlaga leiraga bi restaurant dagi akoigi take away leiru ba haitare dining sasan da hamaga adu mo leiru ga yum pora saba adu lo yare McDonald's gumba burger pizza or adu minor learning bam found sigi yam mokning ba mana akoigi sida leiru mi sing si sa thong ba hitaba mi leiba ado yung daga saza ta ba ko di ma pa da gi pizza gumba cha ga dum dinner nang loi cha ka kan to ba ka dinner gumba cha ko gi pa ado yung dal gumba cha mai to se ba mi lai ko da ma ko gi man pu da ko gi sum lai da na ko yung da ong ba tha ko hai je ko ni hel ha ta adu ga ina marup ta gi khangjaning bi ja ko gi hojik lai ba khoi manipur su lockdown to bu sida ko gi manipur di lockdown se pungjing hoji khai tok tra ko ngarang makta to ko kese phana wang khalak tana khoi gi hoji ko na kano atopa yeng na bu de khoi ju nemi ko nemi bu de ado 120 ga wan ado mai lai kan pham case to ko ado recover yam tawre khoi akhorom so aduna hoji ki lai bi condition ji khoi ji government su lockdown je adom tawri hai tar ko mai pungjing thar khai tok khai jin tawra ado masida khoi gi nomi gi sur ga sa me am lai ri ba abi dukan phambani khangde pofam phambani khangde akoi ima kaithel ga phami ba ahon me ama ima kaithel ahum ji pora hoji lockdown ni na am to phamdri moi di yatri ko hang ko pa asigi matang sida akoi gi marup tagi haitar ko New Zealand su sigum basedum khara dum lairam godong male helam khoding loi leina ba ngatrina lockdown suna akoi gi nomang sura sara ga lai bu me am sida masi effect kyam piram ga dege sum bai gi mot su leidana sumaila khara sum phungdo ni sum kai kai somgi lay atu chumi yana akogi som da su lay basi akogi for example government yam systematic oi sida di akogi some have they retire or pesa tan traba ko traba lay dana akoi citizen akogi lam sigi lay bak sigi kuina lay ra ba natraga sida sum akogi native people ko ro the minor lay basi akogi government akogi kai haitare akogi weekly or on monthly at the minor working income and my government gi ama government organization like maduna hafta gi ro gi weekly ro adagi monthly bo so at the minor moi khara kai haitare food grant ko pi haitare nan cha hin da ba saga food grant ko ye ka ama pi moina sadaga shopping center da lai ya ba aduna chara di helendre government na aduga akoigi retire obisingse adagi natraga physical disabilities akoigi sopa pan balai ba thabo no subu no bangam jatra ba mi leidana koi mi ko tang bo ro ama bo ro physical koi khong ko che pa bo ro ado kana tawe ado maina
government akhoi paisa khara pibi magi rent thun ba natraga government gi oina akhoi complex leiba adaida leihan ba adu maina tawe duga akhoi ngasagi akhoi mentally disorder akhoi ka haitare ka nga wai tare so ta leibse masi leitaba na lai sida so do leibse kamai thoge da government na masi so organize tower kamai thoge da akhoi side lai holiday home sport or natraga akhoi hotel even 3-star 5-star da thambe yaw akhoi se ado loina ma provide tawga dumai tawi ado even ado koi kamai tawge da sigma mayam government ngam se koi gi taxpayer somehow da koi mayam tax iba gi nenta ado na masina sina so prise koi 6 weeks until now 8 weeks koi 8 weeks sabata di thani mo sigan taw ine balai ba ko thara ine sen susan nomsin ma thaba koi gi taidana se koi yuma ma pu ba samane hai ta ado masi wala agadi water kadani sonthara kadani nation gi wena koi the box gi lamji gi wena sonthara koi aduna koi gi government ni yam section tharang lawi koi effective oina mana lockdown koi thama lawre and adu kana to ga aduna mayam thokpa yadre haduna mana control tawga project tapna koi gi step by step level 3 da gi tu da ki mo wanda matang ta da gi la bore masi koi mana mo koi economy da solve pagi mo da lai bi su to ni hai tare do yan phazana systematic on ta we da koi gi no mo gi sura ga tan sa ba mi si koi na koi gi thabo no mo sing for ga di government na koi gi mo su subsidy bi hai na tai ado hai na tai hai se bi subsidy bi koi gi agi 100% koi gi ma gi salary or wages or hangi baduki 100% pi daga su subsidize kar paaraga adu magi lai da saba kona na badu mani government pi haita duna tara ma ti helendre me ya government adu mataw ado aina khanbada masi gi system je khoi gi manipur imale wakta masi gi system je lai tabanina masi khong sa je lai tabanina hojik community da khoi gi lamni bak pa da khoi gi singna makok thung singna khoi gi community da khoi gi chana ba thakna yin thopi riba adagi society khoi gi singi sinau singna chana na putharaga tamdi mi da yeliba sharing tar ba se madu ubuda su yam si ta ning yam si yam phaina khale du si chana na hingin na ato aigi wakal da aigi se message spinning hai tare khoi gi imale bakta aigi message se masti gi lena se mayam su dum hana su hire ga lai se si yam lu lena ni koi gi Italy da mayam su pan bi gra bani ko koi gi Italy da koi gi na ha sing am pan thora ga gathering social gathering ba da ko thora ga weekend sa ro ga nim da kusala ga mama pa adagi mo family member in sondana lai ba koi na ga lai ba meeting da ne ko santoga lai hidre ba mayam ma yawisi aduna koi ni ha ga da bo kana ko bi da ba serious ne da bi ba se serious ne da bi ba koi thoki ba sidagi haraga hala adi pare thoki ba sidagi koi government si ga ta ga di jum da sinadeba body se thoki ba da dum loire u pangaro thoki ba da dum loire ba duna serious ne da bi yo ahla ma le ga di section view section thara no view ma panda ya ga di chapi ga num si hainin aduga tuna pharaga di leiba kisu chawkhat pa thinda ba si thinda roi doi se hainin ni aina ka gi wa koina lockdown thoraga leiraga di akoi gi low gadaba dagi akoi gi leidana mayam ama akoi gi chaba thakwa akoi gi mayam thabak no ma wala di taningai thakngai leirte ha bu do no ma gi su pano ga ta laga chajari ba mi da di everything was akoi chai thai mayam se bana ma kan khala pa wala di scarcity leiraga di wala da maman da hengala ka doi leibang na da ba mi ya ka doi aduna se masigi matang kitang wakal khala li mayam iwakan yam sumne bai akhoi marum na bi yam sumne akhoi manipur hosik lai se akhoi lockdown tawsalak pusida pot ki mamal ja adu ki wang ye hosik se akhoi manipur da thoksa por oiga su ko yam lu ri akhoi manipur gi amasu leiba tonga ba masu atopa mapan de pusalak pa natabu manipur da thoksa por oiga su
masi pot adum maman jelo tangkhat na bine ba tawna rise adana hari bisida khoi gi thabai gang chana dre mayam tawna dra bani na pesa nung ja je phangna dra bai ta lakna dra bani dana sigi timing je posum tangkhlai ne ba ada maram sina khoi gi marum na habiri tu ne ba khoi gi chection da bai tar go mayam sina sip thawa sa dra ga di laina sum hengal ka doi ni lockdown sum sang dur ka doi ni awa ba sum mayam khami na sum lai ra ka doi ni matam sang jala ka doi ni ha yam sum ado hojiki lockdown so normal life la ko New Zealand gise ado marup ki thawa inga ama ma dum si hojik se dum phajana hana gi normal gi mong dum chalabra kamai tawge dum se nong phadok chatte ya dra khan chatle adu ayum da dum hona re ai gi des ne maning da lai se hoi sa sum hona re ado online dum thawna ba yum da gi tora dum su ba ya ai gi main tora su re adu nong phadok ahing da su dum taw ya we main da ka le bi mutung ado yam nungaye khoi marup ka marup su manipur su manipur thola pusikam thola kadena dum ka ata hangogi matang sana mase ai se sahi loyak patam ja se khoi gi yam nungai ba diwali ga la pa da gi ningon sakho ba la matam se masi kum bada dum mai dum thole na matam da mang se su lakhi ngai tana dum thole ai thol ko pi ado yaw sangum ba yaw da bi yam kuire do yaw yam ni ado timing ang kan to hai ta sahi mada tha amagumba mama khai gum di do way cities ado ngasigi aigi kanogi matangge saida dum loisanabs tawge ado ngasigi channel asigi kuthang da mayam da ina New Zealand gi hujilari bi phibam lockdown gi moidin pora normal life ta lae na soigi marup sina so haibire adana mayam su aina sum New Zealand da lariba phibam siga akoi manipur da lariba phibam sum jeng minaraga akoina kari sendokpa kari loksan ba ya ba haibdugi matang da ina lam ayam basum khraga sum lokut charpani adana ngasigi aigi host haitare aigi marup James Kshetrimayum bu channel asina duki matik thagat pa phungdok chari haina haijari adu aroibada James Kshetrimayum la akhoi manipur miyam da aroibada sum haibining ba message obi ai amobe dum haibiram haidana aroibane haijari thagat chari marupusu aduga ayam da ina haining badi hakang phana leiba aba chinjak chabi ba hakang phana leiba aduga amaga understanding leina ba aduga paulan na koigi masi ai ngai tana koigi Facebook ta su yengi do ngai tana so koigi WhatsApp group ta su dum pau je thani ma koigi tonga sando pa haitare ko masi ya ga ti masi to bi ganu pau se isagi uina masi kadai dagi kadai bu chu ma za no ha si masi khanga ba gi mutung da pau ni amam da pau bi ba bi masi haini isana khangdra ga ti koigi samna ha ba sinjamai bazar da mi matu hore ha ado kanchi ko yo da mi masi hore ha bagi mo dum topic amon ya yari ne yam summe ado akoi marum na ja khoi manipur da lai ba khoi na budi si kari no budi ha budi mana hari pot to sumila li khara khambadi ya ado manipur yu ma pan da lai ba khoi marup sing me am lai ri sa mo khoi na di ta abada aseng boina dum logi du ne ba hai ba pot se aram pa se ado yam summe akoi marum na ja moina thengna bu ni me anda mana hai bi ri si ju ado ngasigi aigi video sida aigi channel sida ngasi aigi marup na sumaina aina kano lokjaba mutum da ayaba pibiduna sumna wari sawa phangbaje aduki matik thaga phungdok sari haidana haijari video sibu ming tabri bo khwai puno channel sina aduki matik thaga phungdok sari laina aigi marup James Kshetrimayum bu aduki matik thaga phungdok sari dum basu thaga chari marup ayam khurumjari